edala abagwazana sibona amagazi bachitheka yibo laba ke mhlawumbe usuka ahlulekile ukuthi ukuyenza lento abathi ayiyenzi uyabona abasuka bakushaya mhlawumbe bakukhumulisile la emqolo usuka kahlulekile because khona beke bayishaya kanjalo bathi awuthi lena futhi usuka eKurumani lo muntu ashawe idraft imlethela ilokho uza usituke ubukapteni la uneyitayizi 3 lana shuthi uyikapteni ama 26 phela mawufika noma ufika kuphi uhlala unesikhundla yabona so untanga njalo uhlala efihlile lento yakhe yabona uhlala efihlile ngapha uthanda nenduni uthanda intwana ezincane so khona intwana nje beyiphisana fucked up ngenduni lapha lokho hayi lentwana lena ngathi bake baba bonke ijampe ngathi bebeshayana eshawa ijamp ukuthi lo shangi ngiyida and lentwana lena i-RAV4 yabona i-RAV4 wela kuma 28 ayifika itshela abantu ukuthi hayi phela mina ngizishana lo muntu phela ucaptain oma 26 yabona ngithola neboss mina lo lokizifihile mayigeza njalo iphuma seyigcokile yabona ayikafuni ukubonisa ukuthi hey bamshaya le lapha uma khona ehlapha liyathunya ekhasi lakhe kukumanda ukuphi hey bake bamcele ama 26 abo khona sezola nje edelela bekifeli popela lapha ngizula abantu uphumile beyidelela fucked up nayo kwajisibo nalo lo mangamthola ngamhudula mina noma ngicula nje lo ngamhudula nami nje bekafuna ukungibhayisisa kakhulu but manje ngimkelemela so lentwana lena itshela abantu ukuthi lo muntu phela mina hayi ngithola noKapadia mina I number 1 captain wama 26 abamcela ama 26 amini sihleli afika bambize yazi bambizele yazi yazi maqala kuba nalesikhumba lesi sabo hlazo sekushubile khona umuntu ophuma number khona umuntu oyogwazwa yaba because ama 26 abantu abafree ejail ke bona hayi sezingasabi lezena yo ngawanyatha asiyabona ama 26 yiwe njalo ahlala namacala ejail hayi because ayabusa hoy lo ntanga lona sibona sekuyenza bathi hayi untanga lo akagcwala lo akagcwala vala umnyango ufuna ama lunches emini ijail ivuliwe sekuvala umnyango angimangele manje bila lapha hey untanga sunlight lena seyifaka emasokisini yabona sunlight pu sabamkhumulile pu sekuthatha ama razor sebamosha lento anake kazama manje bamvala umlomo bayiscratch wena wathi wena ucaptain hayi uyaxolisa sorry bamenza leni futhi bamshayile because bambuzile akayazi imithetho yakho athi kuba nemithetho yakho kube nencwadi yakho wazi ukuthi yeah kuthi wena why number 1 ke kenzakalani uyabona ushaya imithetho yakho le ndoda leyo masha phezulu kwamasha mhlophe egejima phezulu komugcobo gcwala ngesithobe sakhwina ngobugazi la ke diamond hey wena ile ndoda leyo hey uyabona ubatshele hayi baze basho bathi hayi bese basalute bakushaya indishe bathi hayi ucaptain wethu so wazi wonke le mithetho le hayi bakushaya bamu imbambo lezi bazimuyanga bazimura emini kapha hayi amehlo sawabovu bayameke uyazi angeke ungene into ongayazi uma kuthi ukuthi ejail mawuyibhekane nawe thulela baphuma ama 26 ngakaphuma uzonya futhi baphinde usijwayele kabo wena u11 wena ubhala kancane yezwa hayize untanga kanti yini manje intanga hayi no mani khalathi unobukhalati nobutswana nyana da man beli bale bangiketha ngithwena 1 2 3 ngithi manje wena wawuvuma ukwenza lento ungasuyina hayi ngalaba wazi umthetho so naye bekazigocele yabo ngithi hayi ufike endaweni eroko ke ndoda hayi ufike endaweni eroko hey nami njoba ngistukele lento khona into ngistukele la iTag Life angithi no 5 15 niggas ngistuke 15 niggas la solo 5 lo wela kuma big 5 angithi so ngishaya ivest but manje sengisigora njoba ngisigora out emfethu yabona athi sikubone kancane ngibona ini nami sengolaka phela ngibona ini asifuna ukukhuluma konke ezinguyikhuluma nawe angiye bayithole lama time alanka ama big 5 so manje sibona lo 5 lona ngisho umthetho ayibona lento engibizile into wayini uzongibuza ngomthetho ejail maka mfethu sikhungithi hayi ningayenzi lento leyo ningayenzi futhi angifuni ukuthi baze bafike lapha yabo ningaphinde niyenze lento le mina ngithi ningibizile njengabantu abadala so lento ningibizele inyoso ngasukuma bakhoma bathi yadelela lo mfana ya ungcono kanjalo yabona because ngizo explain into wrong mhlambe yabona bagcina sabatshela abanye yabona
ya ngizongibiza ya kube into enkulu so ngcono nje siyithintithela noma batshela abanye bathi uyadelela lo mfana lo yabona kungcono kanjalo ayila yadelela lana nganayo sewusaba nokuthi uthe wakuhlula phela sihlulile lo mfana simbizile because manje sengiwela lo Dark Life lo 15 years phela la ngenza 15 years ngapha ngenza Dark Life so iTark Life yuthi ngisigebengu ama 26 nawo ufuna ukuyenza hayi nani hayi yama big 5 bona bonakala ngani ayibhalayo abhala enye into so ngathi ayibona ngathi four corner so like yeah like yeah yes yo ke ama big 5 leyo hayi la kwala bathlela Alex labo ke but there's no dustbin in German ele kwabathlela Alex even a spook as a juice even a cockroach as a biscuit yalabo badla yonke into hayi maka impimpi man hey ama big 5 impimpi hey yo labayana kaba ne something eselini ubona ngamaphoyisa ntambama sekugena nizothathela amafoni so wena ngoba bothi bopimpa abantu ngaphandle la awuzange wayisusa ejele la hayi lapha na bengazi lapha bayagwazana phela so lapha into yenza ukuthi ngisengijibe sengizidefender mina yabona angifuni ukushaya umthetho bese ngazi ukuthi mawushaya umthetho uzobhayiseka uzogcina udleka indunu uzogcina ugwaza umuntu ugcina ungasaphuma ngejele yabona so avele ngagcina umuntu kahle kahle wangithiphile yasekasi le njengoba mangisuka eSun City lo thama lathi ngihamba ngebhantita yela ngithi mawufika eSun City mfana ungalingi ushaya mawufike le ukopho ashaya umthetho ibabhaka la singeke uphume ejele uyabona so ngifike lapha ngathi I think uzoservice isigwebo sami kufana nokuthi noma uzophuma awutshela ibosho ngoba bayagwaza mawugwaziwa bakwazi ukurelease ya ukwazi ukuya ngaphandle because icale laba ngithi kwamele uzophole uyabona phela ngibaqinele mina sengise reception bengazi ukuthi ngiya ku-parole board so le out esebenza lapha yana beki out engifustana fucked up isebenza reception so ngimgayi 5 taka mfethu ngelanga le-parole board ungalibemeza igama lami uzongitshela doke sharp ntwana ngelanga le-parole board ndoda kusasa uyahamba uya ku-parole board okay sharp kuseni nje mawuthi sewume ngala yabona because nalaba ngithi asifuna ukutshela ukuthi phuma nithi sengime ngale fast makuziveni so yangena eveni uyale uthola idate yakho uyathula futhi ngayo ukuthi ayingena ngeliso ngiyangaphandle uyabona ne weekend visit ngile but bebesebaza yabona masoya kusebayazi ukuthi uzophuma so uphuma nini ubatshela isigwebo esithi ukuthi ba relax ukuthi hayi mhlambe somgwaza ngelanga yabona uyazi ukuthi ngiyophuma ngo-October ngikuba ngiphuma ngo-December yini December noni ngi-5 uyodlala uDecember ngaphandle kanti ngiphuma October ngiyi-20 manje uhlala ubalahlisile ngithenga langa lami singazi ukuthi kusasa ngiyaphuma impahla ziza namhlanje zokuphuma kusasa ngiyaphuma bangibize ngale impahla zakho ngifike ngizicheke ayizo lezi reception uyabona ngamakuzothi angizithathe reception uyabona ekseni nje maqala ukuthi ngiye reception ngiyocela lo sisi ngicela impahla zami bayongafuwayo kumele ngihambe ngazo ngilala ngazo but bazobona ukuthi sasa ngiyahamba yabona tshele yazi lebosha zagwazana lazike bese bangithanda ke nalabo chiri yabona bahada lapha hayi wena uyahlupha ke ekseni akusena ngabo mama bacala ukuthi 6 o'clock bavula ngo7 ngihambe ngilanda impahla fike ngena lapha ngitshintsha bangitshintsha senyama bafethu wena uthatha lokho madoda sengibhedhe mabacala bascream abathi macala bathi basivulela angithi bayasivulela bese baphinde bavale 8 o'clock kumele kuyophaka umdoko lokabanye kuphaka ngo7 mina sengise reception hayi sengiphethe into engihamba ngazo hayi ndoda so hamba ndoda wawusasho ukuthi ngithi mangiboshwa zange ngene nowachoose macala lana and mangiboshwa futhi azange ize report ukuthi ngizoboshwa uyabona hayi futhi hayi sengiyaqina sengiba nenkani sengiyemkonti anengikwazayo futhi angisafuna ukusondela phambili sengisomafisini emaphoyiseni hey and amaphoyisa bote lo muntu nangutshela iboshwa amagaga ngithi hey bafa ngiboshwanga nawe kuhlupha sohlala lapha hayi ngaphandle vele ngaphandle siyiclever sonke hayi angifuni nokuzwa awusangishiyela ngithi ukushiyela ini mfethu awusashiya noma yini ngithi hey ngishiya next impahla bengizigcoka ngizishinyo zilahla ngaphandle nina nibizana ngedish ngeimpahla hayi ngishiye nje ingubo into bengigcoka uyishiya nesitsha leso abakushaya ngedish ubuphuma namhlanje 2 weeks soboshiwe bakushayela idish bongane makabuye
kongane makabuye hey labantu banenhliziyo ezimbi awubona kabaphela next week uyangena ngestimela bathi up sitheni bafethu nangu labantu bangcolile lo muntu nje angakufuni indaba zensango bakufakele ubona abantu bahlanye ejele bathi alo wahlanyiswa yilona hey labantu alesi bosha ngizosihlanyisa lesi and bazokuhlanyisa ngishaye 3.5 because bengiziphethe sharp yabona bengidelela nje ibosha amaphoyisa inabe since bangishanga idonki piri ngathi hayi but nje bengafuna ukuchwenzwa yabona nginalento leyo ukuthi ayilena yabona bengasuma umuntu ongadlalela kimi noma ushaya umthetho bobuthi ayilena because gcina sengenza no music angithi lapha ejele bengicula ikwaito ikwaito athi kune studio lapha ejele ngirecorda sengicula makuyama i-function sekuperforma mina yabona so sengi-entertainer yasejele nje yabona kusekho umuntu onendaba nami so before ungene ejele boyazi indaba zokucula bengazazi indaba zokucula ngithi kufika lapha ngahlala noJubJub so njalo lo muntu uhlala abhalile njalo yo first to fuck your bitch when you njalo uhlala yabona and bese kuyi-out yami so uJubJub bese kuyi-out yami namanje yezwa bayamsukela nje lo ngiyabona uJubJub bekangayizi uJubJub bekagadiwe ejele that guy was big ngiyazwa nje bayakhuluma ngoJubJub bathi that guy was big ejele bakhuluma ngaye bathi wenze yazi bathe basazokhuluma ukuthi uJubJub azange azahlaba ejele bangacamba amanga leyana was big ejele ukuthi like ugadiwe makalele so empedeni bekunesign ebhaliwe please don't disturb alikho iphoyisa elizomvusa lawo mama Jake angeze ejele manje ijele livalwe livuliwe they knew ukuthi uJubJub makathi ufuna ukuya ngaphandle esibhedlela kwamela khishwe that guy bekaphila kamnandi ejele so angifuni ukuthi elizibosha zokuzicamba amanga ngoJubJub ukuthi hey JubJub this JubJub amanga lihlaza lapho that guy was big in prison that guy bekathi makagula manje kusasa akhishwa engaphandle athi bengidla ikheke mfana ngaphandle yabona yena bekadla ikheke ngaphandle bekaphuma JubJub bake bamvusa linye iphosa athi hey maka 40 wisiboshwa naye 1 2 3 JubJub ayireporta kumamakhe mamakhe waza ku prison wada le phoyisa la shift isala isa kwenye section hey wena ngazosibhekisa ngabantu JubJub is big la ejele JubJub uyamazi futhi mama kaJubJub mama Jake lo muntu bekakwazi ukuvala istrati ngephamgani lapha ufana noWinnie Mandela so bozomenza nini uJubJub ejele ukona isibosha bese ngahlukumeza uJubJub ejele bamcambela amanga uJubJub uyaboneka JubJub ngihleli naye ngaze ngaphuma JubJub manje bekuyiclever le ejele because uphethe imali ngapha lezi zishawa umthetho siyamthanda yabona amlwela amaqembu yabona because ushukela wena ungalwisa ushukela bekubuthi maswiti yabona anamanga mfethu ngizwile kubo social media JubJub sazokhuluma indaba zakho JubJub akana indaba ejele bekuyiclever le yabephatha imali ejele bekwazi ukuvulisa ijele livaliwe ithi yagula manje ahambiswe wena ubani ongavulisa ijele because JubJub uphethe imali ejele yabona so bonke laba bakhuluma ngoJubJub ukuthi sisazokhuluma zezindaba banamanga mhlambe yibo bebehlathwa ke ejele mangabe bafuna ukukhuluma lento leyo yibo abantu bebabashaya induni not uJubJub JubJub bekahlala so ijele ivaliwe kuba namadoda ayi2 ahleli la ngezitulo uvalile umdiyadiya wonke ngeke uzumthini ngeke umvusa uma ufika lapha laba sebakugadile iboshwa and bashaba umthetho labo boTsepho 26 lo 28 yabona hlabahlanganise ngapha nangabe uJubJub uneclub editwa itakashishi lo muntu bekwadli bekaneclub ejele uJubJub ukubuya kodlisa iboshwa zonke wayenza ipart uJubJub elokho zonke iboshwa zadla uthola wonke umuntu uthola icoke uthola irole nevox uthola nani uthola amazimba uthola ipackage bayibizana lento lento iparty pack JubJub oh that guy JubJub was big ejele mabakhuluma ngcono bangakhuluma naye njengoba sikhuluma ukuthi besina ejele hayi ukuthi ngithi udliwe induni uJubJub uzonyamalala ngoJubJub so yabona abantu angeni mabafuna ifame ngoJubJub lo muntu famous kwayena nje uJubJub indoda ebenamandla kangaka gijimisa abantu ngiyajola 99 uyakuthi le ndoda inesibindi vele ijele nalimkhulisile yabona vele amakumbulo uJubJub wahamba wondile angaka ngama wafika bayibeast manje ungaka bengijima naye
ya bengijima nambe sengimsaba ka seven makuphusha yazi ukuthi plaza ukhule nengami lo yamuntu yamazi alambe sengimsaba njalo ujubjubu because makafika bengikwazi ukumgwajisa hayi nina fuck you Maposa fuck you ayabo le ethanda nezana you wanna fight ithi no wena uzokuthola ngaphandle ukuthola ngegani ngaphandle wena elethe mangifika bangiphuma makaphuma ufune mina umuntu okucala Oh yeah. Yeah. Njengoba ngithi mangakubonisa la ku Instagram yami ubheke nginaye mangiphuma ejele yena makaphuma after 3 days 4 days umfonelile sekahamba ngebig bash wafuna uMabhoza straight afuna inumber wazo wangithola Say where are you my guy ayisaba sonke no Jubes hey we enjoy ngaya kubo ngaphuza utshwala so njengoba ngihlala no Jubjub njalo in Taiwan rotation music yabona njalo uhlala bhalila phethi ball pen yabona so mina bengakwazi ukubhala ukuthi umusic ubhalwa kanjani yabona ngacala ngashaya ingoma wenzani uchitha amachwa sejele wenzani uchitha amachwala wethu siplume nabantu bethu si represent igate yabona ngaba umuntu ke nabangirecorda ke ingoma ngathola enye intwana ke bekase Alex ayibe inswembu so ihlala no Jubjub bese ibhalela uJubjub nayo yabona lentwana le bese ibhalela uJubjub nayo music anami ngicela mfethu awungibhalele uyabona lentwana ngibhalele enye hip hop kwayo bengishaya hip hop kwayo dinga ukuzwisa lyrics la khona ngithi King Boza hloko loza bomshoza nabo nonoza uya lahla bafoza keke DJ Komboza yimi Boza ngiyabloza situation ngiyiphoza lana ke khozo khosa bomrapper noma ngaflosa zocina ngokungiprovoka mina ilihlo ngiyalipoka ngumhlakasi ngiyachoka before ngiwasha ngiyasoka when uyiclowna uyachoka penny hands backstroke 3 to 5 malihloka njenge viping zokuzonka zoshayisana ngamabonda mase kuvela amanaconda zokustressa zobonda hlukumeza njengesilonda khononda mawukhononda ungiface moya indoda jumpisa ibhoda sengathi une mental disorder yehlisa cream soldier wazi ukumaintain order ngoba obushina sokubhoda don't act like never told ya ngibhoza when you steering fantamnya nama earring dala ngikhona fielding when udakwa ama building mangenza ama Benjamin nobo washimoto emini mangivula ibongane sin boy intwane na 16 ngeke ucompete nami dala ngiroka since millennium kusukela ititanium la yagobeka aluminium ngisese ku minimum ungakareach maximum ngithatha wonke ama platinum uzongitnesa ku Telegram woni flow lese Victory mina ngu King Boza in the big city angihlali nginga hit especially mawunginika ibeat abomrapper ngibashiya bamithi njengalabo cherry beyiphithiphithi ayebo uyabona so ngifunde ke lapho ke ukubhala bangitsho ukuthi mawurhyma uyabona ama line kwamele ugijimisa uyabona khaka uphezulu webeat ngagcina ngiba uMabhoza wase TV njengoba ubona manje ku industry manje ngomunye obalwayo amabathi buyers bazokuthuta kunoMabhoza wase TV fika ngabulala ngashaya ingoma ngisithema ngisuka lana because sengiyasogola ngomusic uJubjub akasabambeki after lapho sengaphandle sesilana ngaphandle ke na sengifuna ukwenza umusic uJubjub sekabo ngitholile yaza boshira na ugijima ukuthi celebrate ande baze ngama basePitori yena sekatshela uJubjub into engikhuluma ngayo ukuthi uJubjub la khona ngikhatha khona ukuthi hayi lo muntu lo ungikhuluma kabi ebantwaneni ukuluza uJubjub namasweet amaningi and bekathi uzongifaka ku music angisamtholi ke uJubjub sakangiblockile ayengimfune ebantwini nix gcina ngihambe ke ngiyamanscribal ke ePitori ngiyofuna umusic ngiyofuna uzengimaster khumule bekasadume ngathi thwaka suna papa yo thwaka kaditsebe uyabona awumcafi khona ingoma suna papa kwatrenda kakhulu uzengimaster mangifika lapha ngamtholi ngibuye ngithola usibuka amaloya lo abantu bomthetho man ya engimapproach hayi sibuta ngicela ama number wakhe hayi mangilongikhuluma naye anganginaki ngimtshele man hayi angicina ngithi before ngicula ngithi ayithi ngenza ama event angibhe ngibone ejele ukuthi kuyenza kanjani ama event ngilandele inye Nigeria la ngalizwe komuntu hey mina nginama artist ngawaletha la nginamanga angithi nenumber kaSibuke uSibuke sekangiphendule ngoba sengimtshela ngithi mfethu bayakufuna kwenye indawo laphana bayakufuna kwenye indawo ezibwe koba ungachacha malini hayi okay singahlangana nisikhulume kahle phansi hayi ayezeke emgayilo location ayize ngalele yeshi yakhe ama bands ama 1 2 3 ama window wavuleke uyacha mawulapha kule bands kaSibufu ezeke ngiyasho uMabhoza sanguMabhoza ke manje ngaphandle igama lami sengilishintshe ngisisobonga ukuthi ngibuye ejele banguMabhoza ngithathek ngizoyivuva la ngaphandle angeke ngisafuna ukuyoganga mina sengenza umusic vele nje hayi qubu 7 umtshela kunenye time lapha kunendawo uzube khona so ungafuna malini lapho cha imamela wena wenza ngithi kahle lapha igig yenzwa yimi
so ngifuna suthatha igating sifaka abantu ngemali athi akunankinga sharp ngithi asambe sekule out ngifike ngitshele do you know Sbu maloya yabona sekafakwa imali izintweni le uthi hayi mina ke fona ngayikhipha 10k asifake nabantu mahala yabona ngimtshele ukuthi kule 10k ke mina ngikayi 3k ke yabona singene siyithwe posteni athi maka wena waziwa mos so kanhle uzoyenzana ngithi no phela ngizobe ngihyper wena mina yabona nginale ngoma sithi yenze ejele uyetsala yabona ngithi uzophatha nginengoma mina ngirekhode ejela ngithi sebangifakele yona nasestikini yabona cha le ngoma master kwanga mfethu ayibamba umoya kanti mfethu mani ithi ngukhype motha amaloya ngizothi abantu bomthetho mani yabona athi hayi okay sharp ayasigijime mfana hayi lapha bamgayithena athi nguga2 eyisilekh le ndoda ngikize ngama ngayithu kanjalo mangiloku ngisipana noSbu ngifonela awuthama uKing Veg yasempumalanga ithi mfethu ukuphi ngilike Green Village manje ukuphi ngithi ngilike aside kayi location engezwe manje angemgaya afike nonkabindi wesibaya sisashisa isibaya ke emazi unkabindi lobe kaloya kusibaya mangawazi isibaya Brancaps wesibaya ke hey madoda indoda enguthi sengibona ngabantu bagcwele lapha eMstratini ngithi ngathi siyavuleka ke izinto manje hey Brancaps awu ngithi ngiyakwazi nyanga inkulu esibaya ya mfethu manje awangitshela ngawo ngithi plus nginegigi mina ethi leyo kuveta athi vele liswasize ku sibonile upost unoSbu wenza igigi kuphi yabona ngithi ngithi ngifaka ku Facebook Instagram ngithi hayi ngiphusha vele amagigi angisayi ukukhuluma music manje yes itsenginga ngithi hayi Brancaps ngayenza igigi nayo yabona manje uchacha malini angihamba ngo15k mina yadura ke that amisipasa yashisa and uyathenda lo yamuntu ngithi okay sharp ngizokufonela shiya ama number wakho sharp hayi ekseni ngifonela enye out yami ngithi mfethu asambise orange farm nenye club bathi kusedladleni ngale bang khona ama club yabona lento okubheka amafonini lana sengiyaqala ngiyagugula phela manje sengifuna ukuba i-event organizer dladleni pap and grill orange farm ngiye thule lapha eThamalala bikhansela uthole thama mina nginonkabinde besibaya noSbu amaloya so ngingabaletha labazoperforma sizazi unonkabinde inyanga esibaya ngithi ngimanager yakhe so sengamletha lana siyazi manje ufuna malini ngithi ufuna 20 unkabinde wesibaya uSbu ufuna 10 uSbu kwada lapho ukuthi na wayengimcharge imali encane unkabinde balengaka letha ama 30,000 boyithu ngithi athi manje ungabaletha nini ngithi wena isho into sibheke calendar sithi hayi asinikeze inyanga yabona sikwazi ukuyipromote kahle ya sharp athi okay ngizofaka abantu nge50 rand wena manje ngithi mina uzongika i-cold drink thami noma ngika 5,000 yabona sengiyazi ukaba into ofuna 15 ngiyothatha 5 lapha yabona lo SBu ngiyomnikeza injalo akiza ngoba unjivane phela ngibahlalise phansi ngibabize ngithi abafethu ngitholile igig for nina SBu uzothola 10k la bayajabula ecala ngakamtshele kankabini uyasipana mfana yazi wena phone yazi ngithi Brancaps ngithe 20 but ngizokunika ngithi ufuna 5 iza kimi so if 20,000 zoze accountini yakho straight i5,000 athi sharp usipani ayilo aqala kwathi but manje singama-artist sonke wayungathanga 15 ngithi mina bengaza ngithi ngabona lapha uthe 10 lapha yabona yawuthi tezogade nothi hayi ayakwada hayi sharp akunanex hayi bathola imali zabo kena nkabe ngene lo muntu ama-account number kabinda ngikayi 5 yami lo akasakhulumi nami uSbu manje ukwatile uBrancaps hayi ngitshela uBrancaps lo kwada athi uyahlanya uyabona hey phela mina ngimkhulu mina hey lo muntu ngathi ungabaza amandla ami uSbu sekafonela nonkabinde sebenza ingoma bonke mina makumele bayenza ingoma nami dululu unkabinde uyacula naye uyacula sekayacula nokucula yazi bayafosta ngini uBrancaps inyanga enkulu ugabaza amandla uyanokucula kakhona nje kuyafostwa hayi igigi be successful kucwale lokhu ukuthi hey abantu bafuna ukubona inyanga esibaya uSbu abanandaba naye uwile phela shute nonkabinde ithombe hey kube mnandi eThamalale ayasiphinde enye event sengiletha unkabinde ngiletha ama why not sengiyacala manje sengivule necompany yami Mabhozi Entertainment ethi ngiyabona engathi iyadlisa ke manje nami sengime kancane into yokucula lena sengibhizi ngiphusha ama artists ngenza ama gig manje gig uSbu sixolise sikhuluma mangabe ungithola manje uyabona phela unkabinde uhlalisa ama posteni shuthi uMabhozi uyaphusha yabona mamela mina mfethu mangabe usibhukisa sicharge imali efanayo
ngithi yawa ungashongo kanjalo wena ukwata ke so ke nami nginenye igig manje yase yamanskral asene yamanskral ngithi manje nithola malini ngiyathi maka wena bongani mosi awakaziwa wena lo muntu bekangivalela ifame lo muntu tatami ngifuna ifame ngithi ngizobatlatsa bengibatshele ukuthi mina mangiphuma ngizoba se-TV. Hey man usibuya akazi always makunama gig uthi guest artist Mabhoza akafaka isithombe sami. Lo muntu akafuni kungiphusha lo. Hayi siya amanscral kulitona linye hotman lapha linamalotsha ayi2 so performa lapho. Mina nginengoma noNkabinde that time yesa sedladle. Ziye nedudle zami noNkabinde. Senginengoma noNkabinde sesirecordile. Hayi sifike kuba mnandi siperforme. Le time leli ngilithatha ama number wala. Ngithi ngibona indawo yakhe lewe ngakhona. Cela ama number akho time mama yabona. So letha ama artist lana ku okay sharp wena uyangichaza yabona noma yothenga isitoko sakahamba nami le time sifike Friday Saturday Sunday sabuya Monday hayi sami next week ngimfone le time awuthe so Mabhoza ngicela ukuzovakasha lapha hayi khuleka free woza sengiyangi1 manje unjivane sengizitshele time wangavula istable sakho siletha amathi mina ngikwazi ukucula manje ngani ngithi no ama artist azosayina la kuwe serious uvuliswa yimilituna entertainment ungayigugula yimi engenza ukuthi ibe khona and le time alifuna ukuba ne partnership nami ngasabi media yakhe masela isam athi nami company sevula nami ngifaka igama lami hayi ngatataza ngathi hayi time yakho yenza ne media yakho hayi lathula la ngibheka la lo muntu uthe unjivani but uyabhayisa ngisabi media yakhe ngimtshele athi ke ufuna ukwenza ingoma nobani ke ngizobhadala ngithi ngifuna uzingimaster no pencil bebakhulu ke ePitori those guys ke nabakumabala noise suna papa yo omutshware kaditsebe awuzing master atufuna 20,000 le time lithi I was lile imali litoni sakathenge ne studio lapho ayisifike sirecord ngiyenze first song namanje bangakubonisa la show number 1 lengoma eTV impanda hey bathu banyala impanda banaliza kuzing master shy beat impanda engoma kube hit nginyathi ingoma ngizwa abantu bakhale uMabhoza esizwe ingoma yakho hey sengiyaqala ke manje ngiyacela hey madoda singene hey uNkulunkulu mkhulu angiphinde ngempilo lo shoot video Durban ngibe mnandi ngene kangaka ke manje sengifonela uSibungu ngithi mngani sengini ungibonile TV hey ngiyenzeni manje ngithi hayi ngichintsha igama ke phela le time asishute more than 10 yama video mongabheka ku TikTok ama video ngashute kulituna more than 10 yeah ngoba ngishute noNkabinde and bawadlala eTV channel OMTV3 video ngatrenda ama video more than 11 adlala eTV so igama lami bekuMabhoza abantu bagcina bathi hayi wena wase TV wena because iMTV bengidlala so and lapha kune out yami lapha ngeke ngibiza igama layo out yami lena wazi ukuthi cold drink ikudlale so yabona hey mawuthi wekasi yesibukele TV yesengiyaqala ke manje nami sengitshintsha nama walk mangithi ngishilo ngathi ngizoba ngena yabona hey Mabhoza base TV hey nyawuthami dawana ngasho ngathi uzoba Mabhoza se TV nami ngivele ngichintshe kuba yonke indawo Instagram ngithi Mabhoza se TV hayi ngwase TV yabona so islogan sami Mabhoza wase TV Mr 2P hayi yebo noma ungabuza wani mazongena abantu Mabhoza bazokutshela hey lesile le amapiano yabona so that's why ngithi ayithi ngize nami because abantu bangikha phezulu yabona abayazi ibackground yami ukuthi abelifaka lingabuya linedaka manje bengithi laba phoyisa sibathathela igani manje uyabona so uyazi maswenza amapiano abantu bakubona ngalesize ukuthi le amapiano lena 1 2 3 nokukabza ukuthi ukabza zangathi ukabza wazi kahle ngibikela kakabza 2 times 3 times so ungazi so ukabza ngithola ama number akhe kwenye out bathi uTebugo afonela ukabza wathi ngathi ekhuluma yeah blind yes oh you know blind yeah hey lo yamuntu lo yani ulenikeza angithi wanikeza ama number kaKabza wawalahla ukuthi abuyele kuKabza manje uyesa kabona mina ngiphila noKabza yabona uKabza ngithuke wena hey ubani ngikhuluma nobani where do you get my number ngithi khuluma noMabhoza Mr 2P yebo athi azothi mangithi Mr 2P ngithi ngibig kuye ubig ubani uyahlanya drop ifone ngimbhalele ngithi fuck you wena ngizokuthola athe chief ambik ufunani kimi ngithi hayi ukhuluma nomuntu ongabazi ngizokuthola mina uKabza 2 days bekangifonela ngevideo call ngitsana number yami heka uyabona usikazo ehla kufunani kimi ngithi ngifunani ngikhuluma nawe ubamba ifone yami uzongithuka lezo idrop uyalahla ngizokuthola backstage ukuphi manje ngizitsho ukuthi ufuna ukuza wena ngithi lo ufuna ukulwa lo shoti lo
ngithi ngila bengila ku Don Tata lesikhothana eJabulani ngithi ngila ku eJabulani ucabanga ukenzani athi give me a location ayi ngikusende ngithi uyalwa mina lo muntu yabona ayi ngithatha ifoni makadropa ngimsendele ku WhatsApp location after 5 minutes afone athambe egate ubi laphi kumele uzela kimi ayi awanda ufuna ukungenzalo uyazi uyashaya uvale yabona lo muntu lona phela bengimtshela amasima ngithi I've text bintu yabona inhliziyo yaphilisa mina nguJovicho mina dala futhi leyo uthi ngiyifuna ngene ube na phone so uyithole ngithi angiyithole chabhoza la kwami uba leyo uthi ubile ngixoxele akabzi uyongirequest nijabulile yabona yasezimo ube nijabu kabzane small sharp fike egate lapha ngimtshela segate akugena ngoba ulithola icode kuzibus lakhe get out of my fucking car izongilanda driver ushuka nje udriver wakhe umabhoza yashap again awanda kuyenzakalani ngami ngoba ikulanda egate kufanele ukuthi uyalebo madube yabona leyazi yabo Blue Valley le ndawo lezabo ngithi hayi ngathi ngiyoncunywa ke la namhlanje phela ngitshelela ngathi uzoyithola backstage ama ngifika uKabza welcome ngezandla ezimhlophe welcome mabhoza shap unjani ehle kwa unenkanso kadake mshivisile leso asekangiletha kwakhe mamela ngimina kumapiano ngene ngenkani kahle igama lami bekumele litshintshe lise leswa ngilongibhizi ngeinwele umabhozo odume ngenkani industry ngingene ngenkani uyabona nje mangiphuma ejele ngathi after ngiyofohloza Kabza ngibonisa amabha ikhona ama video khona ngizokuthumela lwabona Kabza angibonisa amabha wakhe ngena phuza lana yabona hlaka ufuna into ngifuna ingoma nawe Kabza okay sharp akuna Thursday that day Kabza makalo kabhiza pheka ibeat sekuyaphuzwa kumnandi kuyadliwa nami sengiyashuta phela ama video uthi ngakabza ngize ngafika akungena ifone call ngathi manager yakhe uthi ufunekala ePulukwane lecho ubhizi singamba sePulukwane sonke late ngithi anginankingi tukhethe ngiyogeza kezo kwabo 4 isikhathi ayogeza yazi bathathe awabo Kabza ngabageza aphuma uKabza yasambe singene ebhasini Daliwonga bengicala ukubona uDaliwonga ke so mina Daliwonga bathi kulindwe yena afike naye ngesikokokhosa njengoba seka big today sava ama Daliwonga labanyana tluela banyana mangabazi piano is big manje South Africa kulama artists ama lyrics fana nabo youngster ubig uDaliwonga is big uDaliwonga nama uqeda ukuthemba ngangibonisa lana uthanga ibenze engakanani la kwa namhlanje ayisambe noKabza perform sibuye late ngilale kaKabza ekseni angithatha ngise Alexander Sodla umholi yaba inyama enhloko ekseni aceda ngirequestela ayi sharp fethu phinde ubuye ngibuye futhi yabona kanjalo azange science ingoma lathami so nami sengijabu ukuthi ngeke uKabza ngisela ndaba lengoma sengiyaposta ukuthi anginje ngidome noKabza ningazongitshela so always hamba khona ngithengela ibhodlela yabona so ugcina sakaba nama bodyguard serious manje so ngathi ama bodyguard wathi uthi le yangihlupha njalo ngoba sengibuye ngalwa ne bodyguard yakhe K1 so angazi mhlambe zozala nkomuni because thina ngayenzanga ngoba noKabza because akinambe sengirelaxile vele yabona ukuthi ayisengenzile ingoma nabo Soulful G uthando lungaka ama hit maker manje ngisebenzile nawo why not yabona sebenzile nabo uNkabindi ngavele ngarelaxa into zambe sezihamba buthebelele ngisebenza nabo Zing Master ngine profile emnandi mina mawuthi uyangena boma Spotify umabhozi sebenze nobani yabona because nalama artists amaningi bakwazi ukungicredita bombo Siro Pumpkin Mapula yazi ngiyakuthanda yabona umapula lapho she's big liyachiro yabona sebenze naye ngayenza ingoma nayi Don Tatazeli idlalile last year kakhulu Don Tata channel OMTV3 so profile yami ku music imnandi noma ungangazi but mangicala ngithi hayi ngigugule uyabona ukuthi hayi this guy no sebenzile ku TikTok ngihamba kuphela mangipostile ngenza 11 million 12 million yabona no I'm big ku social media TV bengibig lokuyana yabona njengamanje yazi sekudlala lengoma e1 ngaleso sikhathi but ngisadlala eTV angisesekhona mawune DS nje moto yavula uzohlangana nami amabhoza uzamafoni kulesi kubukela so nginengoma engidropile manje ithi haleluya shi yabona njengoba ngithi shi ngifaka lo yamthetho haleluya shi uyabona faka uNkulunkulu bese ngifaka nomthetho la esidini kuthi majimbo sisonke number 1 thothi kahle kahle out yami ne out yami uLeslie so siyiphusha sonke shuthi ukuzazenze le brand lena uthi no mamela mabhoza ngizoyenza ibrand esona ukuthi ngiyiphushe because mngana wami utsotsi uyafoster uthi la kuvalwe khona uyangena labathi akugenwa khona emfethu so yonke into nje leswangithi umabhoza udume ngenkani and ngiyafoster
idanyane into engifunde kuyo kakhulu liyakhulisana and lekenza ube strong ube indoda like awubi novalo uyabona awubi novalo like mawuphuma ejele shothi uba strong kwazi ukuzenzela akufani njengala ngaphandle abantu abaningi abala ngaphandle like abo mama's baby abakwazi njengami nje bangibuye ejele sona abazali bami abasekho but ngiyazi ukuthi kwamele ngibe indoda because ngibuye ejele ngibuye koshizile I know le yampilo injani angisafuni ukubuyela lapha yana so yonke into ngifuna ukuzenzela yona ngokuthi yazi ngiyindoda bengiphila ejele la khona espace angina family angina mama angina baba but kwamele ngisurvive ngibe indoda so nginale mentality le yabona nje ngithe mangiphuma ngafuna ukuyenza ipap ngizamile ipap bagcina bangivala yabona so nginedladla mina ngithe mangiphuma ejele ngathola idladla ngiyedladla lithi Bongani Joshua Tsimi straight balandile iRDP la nkathi lifike ngibalandile emofisini ngafika ngenkani ngabanga umsindo bathi nikezana nomuntu indlu uyabona so nje yonke impilo yami nje mina nje imovie drama nje ya forced umabhoza uyabona forced lokuthi amampela so into engizoyisho ukuthi ijele liyafundisana liyakhulisana futhi lenza wonke umuntu abe disciplined esibona abantu abaningi ababuye ejele banama business banezimali uyabona because baphuma ku school of excellent but angithi abantu mabaye ejele akusindawo yehead leya ukuthi ungaye lapha le ndawo kuphila ilwana abantu banenhliziyo ezimba ababulali wena ungena nge4 years uzomchomele niwenza life sentence uyakunqoma lo muntu akanandaba uyacabanga uyophuma nomuntu ona 4 life sentence so usangamdelela umuntu onjalo wena umtsho ukuthi indoda because la umuntu makaye seposition kwamele umchiftele ahamba gezi izandla akagezi wena umeleni wenza 4 years wena lo muntu wenza 5 life sentence so lo muntu makangagwaza uyazi ukuthi khona into esizigweba basazomupha zona akasenandama uyophuma in 4 life sentence because bathi i-life sentence one is 25 years but basisekhona basashizile life sentence in prison so kuya ngokuthi uziphethe kanjani uzokwazi ukuthola i-parole board after 25 years hayi ukuthi uyaphuma kuya ngokuthi sonke khona bazoconsider ukuthi okay thi simbone lo muntu hamba uyenza life skill hamba uyenza anger management uyabona how to deal with your anger because abaningi abaphumi bayakuthatha abayaza ukuthi mawufika ku-parole board uthola kunabantu abangaphandle ifamily mhlawumbe abantu abasebenza ngalinto zama-parole board umuntu ophila nabantu la ngaphandle akasebenza ejele but bayababiza that day ukuthi bazohlala nawe ubaba umama mhlawumbe umntwana nani ubaba kukhulumisa yandoda kunjani wena ndoda njengoba boyenze le case kanti wena waye boyenza le case wena uzitshela ukuthi wagwetshwa kanti bafuna ukututsa ukuthi usakwazi ukukhuluma nawona you deserve kuya kumphakathi yabona wendoda wena waye wayenza le case wena waye waripa le ntombazana waye so bafuna ukuzorespond yakho yazangiyenze rape uma magistrate mos bayabuda lona sesene enga akaka deserve for i-parole board makahamba yenza anger management iclass la khona uzophinda abuye bathi 3 months back futhi yabona and isikhathi sakho siyadlula bekungabuye ku-parole board ukuthi uphume uhambe ekhaya late because ube nenkani because mawufika lapha yana bayakututsa yandoda kunjani siyezwa wabushwa ngesibhamu so njengoba wabushwa ngesibhamu so waye bophatha isibhamu emele ubonisa iremorse ayishi ngiyazisola namani ukuthi eshiwaye ngangiphatha isibhamu yazi ukuphapha yabona balokhu bakhona laba bekuba-correct ukuthi hayi lo muntu ushuthi uyazisola but waba lo-clever baningi dala babuyela lapha abuye umuntu abakujwayela kabi ku-parole board bazokudlisa ngamapayipi phele kuyiza ukungena ukuphuma hayi ziyakhala ziyakhala ukuphuma ndoda kuthiwa ngathi bazokubheyila ungene manje bakubopha fast bafaka izinto wangena but ibheyili bazokubheyila ekuseni abosisi bakho uzozuphuma ngabo-3 o'clock bakutshela ukuthi kwamele kufike iphoyisa elisole izosayina awukwazi ukuthola ibheyili angekho u-station commander ndoda abantu hayi leya ndawo leyana mfethu so yiyo le nto lokuthi ijele liyakhulisana likenza ukuthi ube independent yabona because so yazi ukuthi impilo lapha injani shothi yonke into uyazicoca yabona nomuntu akusukela sometimes uyabaza ukuthi lo muntu uzongibuyisela lapha afana nomuntu ongalazi ijele yabona ngizokushaya kusasa sohamba ama-case kanjani lento ingcolisa igama lakho ingcolisa ifile lakho yabona especially njengamina umuntu osengumuntu we-social media but noma ngisabhenya yapeta ku-social media fucked up mawangena TikTok yami uzobona ngiyalwa nabo Daliwanga ngibatshele Daliwanga ukabza ukushayile ningena ngenduni ku-industry ngilo umuntu loyo mina yabona kuthi hayi right futhi sek hayi yabona so abaningi sebaze bayangi-understand but ungazi ukuthi abanye abantu emuva bacabangane yabona because abanye abantu banokukhale wena bazokushaya ngegani yabona
athi ngithi hayi mina ngisungumntana omncane nami ngumndawo mina ngumshangane yabona umndawo akabulawa thathe lami igazi hey kuzonyiwa